Mātou te whafte atu lo mātou tua le nei fiafi. Le tua le tamale alo ma le nganga pa ia. Oe o lava le tua mai le amtanga e o lava le ngā taanga. E ati oe lava le mamalu. E ati oe le vi inga o le whamanu. Mātou te vi ia oe le nei taimi ma le nei fo i tula. O na lo wanga le lei ma lo whamauni ai mātou le tua. Wea mai e fwile nei aso e whapopo i nei aso lo mātou ola. Whai e ono mātou ngā lulu e mawhai e tiute pe ono māsani ai. Mātou whio e lungo le whangai le ele le tua ma lo mātou le mailoa. Pe i umani a le taununga le nei aso. A lea ua o mai le pongsa ua o mai fo i le ungo le nei malamalama o mātou iai. Ai mātou te manatua ai le tua oe lava o le tua. Olo e soi fua wa na e whaia mea uma lava e o lava ia i mātou o lau whanau o le tangata na e whaia i lau lava paleli ma lau whatusa mātou whaftai le tua i mea uma lava e le nei aso na e whamanui ai mātou i whamanianga ese whamanianga le tino whamanianga whale nganga a leo mātou tau nukuma le taimi o le fiafi Mātou mai mātou te whātanuina la mātou Paul Kalame pio na māsani ai. Le tua mātou te atu i atu e whamole mole. Whātasi mai. Se e whau mai nei fiafi la mātou mta upu. Ia mtaina lava e oe whai wina oe. Whapenau na ielau whau unga le whalongolongo o tangata mai mātou uma. Whau mai fo i le au au na e whātau wā. Whetalai lava oe lava e te sila fia me uma. La wai leise si e malamlama ato o toa ma i loa la upu i se ato o toanga wana o e lava e te sila fia lau lava fionga pa ia o e te whao o atu mwhamatala loto i nei o mātou i loa ma malamlama i lo finangala nia ia i mātou le nei e fiafi pe ai ume le nei po tu mau ia atu o le vi inga o le whamanu ma le whanitanga nei o as ume o le whavavau lava ameni Ia nei foi tula e whatalo whatu i le pa ia o si o tātou o tunu Samoa i ona tūlanga maululunga mata mai lawa foi i maunga maululunga se ia pa ia foi maunga tamtama whatalo whatu malenganga whaaloalo le nei pō le tātou asausaunga e lau mafuta mai foi le tātou mafutanga le nei fiafi ia e whawhelo ai atu i atu e muli maia mafio mai le tātou mafutanga le nei fiafi Tātou Paul Kalame masani leo le tutu ole Upega ile Loloto. Au na to e folto au na leo poni fontil tātou mta upu e peo na masani ai. Ia e whatalo whatua ile pa ia la silasi o si o tātou tu nou. Fifiela o fo ile nganga e whawhelo ai atu i au na pa ia le tua mauto msiofo so sto vini. E inisio mafuta mai, tāpo i mai le ne fiafi le ngā luenga whawteitele lava mai e whamanui atu le tua i atu oe. Mai se fo ngā luenga lo ngā lulu ai. Ta lofo il ia le silasi o si o tātou tunu, tātou tu asen sina. Nisi fo e tonu o whalpui tonu mōta ngase. Ngata fo i leo nisi o ngā lulu e whata lofo i atu tau ni fiafi. Nisi fo lo whaafonga mai e tunu eso lo langi. Ia, whawhelo i atu tau ni fiafi il tātou mta upu. Whawhelo i atu fo i nisi o malanga mai ma Asiasi mai tonu o ai tele o kilani o mātou no nofo māma wai. Mai se lau foi nisi o malanga mai si o tātou tunu pele o Samoa. Ia, anga le leile tua ma ia lofa le tua ma whaamanu i atu i fōwhanga uma. To e tali ut foi nu o lo nofo ai. Ia, po whea lava se tunu una malanga mai ai. Whaamanu i le tua le toi foi atu. Ta lofa le nei foi fiafi sitasi o le teimo mo le nei fta e whaafonga le tātou por klame le nei o tutu le Upega ile Loloto ta o le nei fiafi ia tal si tātou mafuta si e maia e o le tātou mta upu le nei fiafi whata lofa ia sau ma ngā lulu atu le nei fiafi ia le tua ia whaamri at foi le aso soifu o nisi na longa ina aso whanau le nei foi aso Ia, nga le leile tua ma wha manui atu i atu tau. Se malia le tātou wholangu whale tau sanga, le whola asiel nei masina muli o le tau sanga.
ia ua lata foi ona whaiwina foi ngā luenga mfuafuanga me se lava ia o Paul Kalames ese le ngato tonu ainga tonu e kalesia o ngā luenga ia mafuafuanga o whinga malanga ma se singa i Samoa manisi atunuu ia lofa le tua te itai atu ai le tātou ola whaatau nuina fuafuanga o malava whaiwina le tau sanga le manuia ia ai tātou la siatu le tau sanga fau i le anga le leo lo tātou tamai le langi vi ia le tua. O le tātou Paul Krame le fiafi, tātou o le tusia ngā luenga lona matau po sifuru ma le lima. Ia, whai ule matau po sifuru ma le whai le mai astaruai ua. Toi taliu le whai ngā malanga mua po le malanga wha misionare mua le apostolo Paulo, malana au malanga. Le la u toi fo i mai, whai unga lava nā u toi o mai a Pafulia, o mai Pereka, a Taleia, ia ma toi o toi lava, ma toi fo i atu anga i ane tioka i le mean a mata mai ai, ia le whainga malanga i le ekalesia i tutonu Antioka. O le mata upu e sifuru ma lima tātou te fia tala no ai, ma lisi nei mata upu e se le matango fie. Telefoni o onga tāua la tātou maua mai e le mata upu suma lima. O le mata upu o le a tātou whaalongolongo ai i le tūlanga o le ese senga i tutonu o le ekalesia. E mai se o le tau fofoina o le whawhitauli. O le whawhitauli. Ia ua tau mwhaitanga te iu teia ina ia whaise awala. Ina ia whapitoa ai se me te tauna whaia nai tangata nu ese e mawhai ai o na urufale mai tutonu o le ekalesia. E mateulia fwe o leua lua ekalesia i le teimi lea. E ese ai nisi ekalesia la iti na whatutu o le apostolo Paulo ia mapana pa le la malanga leo toi fwe mai. O ekalesia, the official and the two main churches in the beginning originally was Jerusalem, the mother church, and also Antioch. O le ekalesia Jerusalema, o le ekalesia na Matai, po le ekalesia Fatina, the mother church. O Antioch, o le ekalesia lona lua lea, po i le na whanau o tuaima a Matai le ekalesia e na ua mai ani tausanga se tasi pe lua fo i taluna a Mata le ekalesia mo i tonu Jerusalema. O le lai fitau i le fo i mai le apostolo Paulo ma pa napa i le la malanga. O lo o ele le vona tau nuu ia ni tangata o ni whaia onga po ni tangata mai uteia. Se mamanu lava le vave ona toe fo i mai o le whainga malanga Paulo Mapanapa, se manu e o mai. O te le se wha le tonu o le ekalesia le Antioka. O le ekalesia Antioka na amata i tangata i utei i tangata nu ese. Ia ona wha popo atu le ia i tangata i utei o nuinga la fōua lua tua i ngā tangata i tonu o le ekalesia. E wha pena fōila le ekalesia i Jerusalema. Na mata i tangata i uteia, na tangata i uteia na matai. Ia aina whao popo mai i tangata nu ese, a mata mai ai ngo Cornelio, le mtau pasifuru le mtato tana noai foi. Lo inga leua, to tele tangata foi, leua i tonu Jerusalema, mai nu ese, leua i tonu. Ia whapena foi la le kalesia le Antioka, o le fuu whiwhiloi. Ai whamai la le amtanga o le whaitanga o le tato mtau pu, nao ifo nisi tangata mai uteia, whaia onga ia, malatu o atu ile auso e whape atu a whai ele peritomeina o tau e pe o le tua mose e le mwhai on wha o leina o tau se si whapunga e le mwhaunta lia o tau tono le kalesia pe le mwhaunta ua me o tonuina o tau mai lea sa tele le upu ese ma le fifina wai o ila tau ma Paulo ma Panapa lo ringa le ua o mai Panapa ma Paulo a ufai fina unga walanga le walu le tala inga po le o onga se le o tau tono le kalesia mai lea, ona la tu tofi lea, ia Paulo Mapanapa, a toa maisi, o ila tau ia wae ile au apostolo mato ina Jerusalema ile neifi naunga,
ona molia fo leo ila to le kalesia ua ui atu ila to i foinie ma Samaria ua whamatala ina atu ai le liu mai onu ese ua whatupu ai fo ile oli tele ile auso umalava tonu lai nu ui o foinie ma Samaria le ua watu ele li poti e le apostolo o Paulo mpanapa le mele ua tupu le la whainga malanga ia me se fo le mele ua tupu tonu Antioka tele le tangata nu ese wo mai tonu o le kalesia ma faa o lai na iola tu nganga mai ua fai mai fai upe faa wo ila tu Jerusalema lela wo o le malanga i Jerusalema ona talia leo ila tu le kalesia ma le wa apostolo ma to ina wala folfola atu mea e tele na fai ele tua e ila ua ona tutu mai leo o isi o le tu a inga le au farsaio o e ufatu tua ufapeane e te tau ona peritameina ila tau ma fai atu i ate ila tau i a tausi le tula fono mose. So le ala ua tato manino le fai tau ngā le tusi. E le fai tauli lea u tau mai e ila apostolo ina umai ele malanga. A le ala u fai mai e te tau na i se fo le fai tauli. Has to be a remedy for the problem. But the remedy is that we have to send you to the mother church. E te tau ona mātu awina tu o tau. To tofi nisi. Ia na to tofi lea ele kalesia po le executive po taitai. Tofi lea le au malanga lefta te unu mai ai o Paulo mapanapa. Ai na oi manisi tangata e sosoani pe moli mauai ele mata upu lea le ama moli tutonu le kalesia au tu tutonu Jerusalema. O le mata upu o lea le a latu oi ave. E whaafisili ai, po le ase fina ngalo, po le ase whaaiunga, po le ase manatu o taitai o le kalesia o lo i tono Jerusalema. O le la ua pe on tatu whaitawina. O le na ui atu whamai ua lato momoli lato winga o momoli po le vaa na momoli ai o mailo mai anga i mele o foini a o foinie ma Samaria mai wala fa matala tu e me iana la faia me ututupu ma le mana o le tua ile o mai o tangata nu ese mai o yele oli tutonu na ono le tala wa vatu ya ila tau a le la fa mai o tau nu ila tau le o tau nu ila tau e tutonu o Jerusalema ia o le la fa matala mai e tau nu atu o tali le leia mai po la fa tali mai e toi ina po te o le kalesia tau nu malanga ma te leo e avel sa vali o le avel mata upu tonu le kalesia au tu po le mother church ai ole me silio na malia ile ia le mata upu o le ua wha matala atu e Paulo mapanapa leo mai o tangata nu ese i tu tonu o le kalesia. Ai fōlinga mai ele i umana wha matala atu i le autu o le mata upu. Na pauale me le ua wha leo atu e le au malanga po i la ua le ua atu e watu sabadi. Le mata utia o me na whaia e le atua. I leo mai o tangata nu ese i tu tonu o le kalesia. A o lea ele i wha matalaina le afa po le autu o le savali o lea. O le momoli leo le fesili e tusa ma le mata upu po o le whawhitauli le tupu tono Antioka. Po o lea se fuafuanga e whai i le mata upu leo ua atu tangata mai tu tono Jerusalema. Ma o a oi Antioka. Pe te tawana perito me ina tangata nu ese o na avea ilea ma tangata i utaia, ma avea i ma tangata o le kalesia, ma ta wami o tonu inai. Pele ai. O le mea ma tautia le na leo tupu i. Na o le afo le sa vali pe o na ufai atu. Le ma ta upu lo avatu. A ua wha longo i ai tangata ia, o ai tangata ia, o tai. O tangata o Farisaio. Pa mai oi tu a inga o Farisaio, a ua wha tua. Lono inga o ni te Farisaio, la ua li liu i le lotu kerisiano. A tu li oso mai le oli ia. Ma mai le tali a o le ele i umatu le mata upu o le ale o malanga, po le savali.
Fa mai le tala la uli ia. O le mea te tau nu whai tangata na, oi tangata, nu ese. Peritome o le uli na ma tausi le polo ing ami le tula fono mose. Ia, a ma tau lia la. O le ala e whai mai le whai upu ono. Ona wha poto leo lau apostolo matoi ina e filifili, le nei mea. Le la lau whaalongo atu ia tai, i le mele o iai, pe u tau whaila sina tau vesi le titi, ai le whai se fono, ele i o i le mea te tau na whai le fono, tonu ole, no whanga e whai le fono. Ai pe whoringa mai o le talinga o le malanga, po le whailo inga o le u tau nu le malanga, ai wha matala atu e lau li, ele matau tia o le mea ua whai e le atua, i tangata nu ese ala i le langa luenga, ai tu li oso mai li si au li ia, whai mai. O tangata nu ese na, ese taunga peritomeina, ma tausi tu la fono mose. Whaalonga tu lota i tai, leila o tau laolana, ta pena, o mai poto mai, ai whaile fono. They have to come to discuss the matter. Ne lalai whai mali whai upuono, ua wha poto leo le au apostolo. Ringa lea iei ma Peteru, le iei maisi apostolo iei le oti, le feola lava le teimi lea. Ma toi ina, whema ia, e fili le nei mea. O le ale mea e fili le mata upu lea, pe te tau ona peritomeina. Mua le utule o somai le uli iei o lei o Jerusalem. E tau na peritomela vanga ngai utaia, o ia nu ese. A le itali mai le tai. Ele itali mai le au apostolo, ele itali mai to e ina. Ai ele si vaenga le uoso fa salave mai fa mai. O tangata ngai tauna peritome. Tangata nu esel na. A fa mai le fai upo e fitu. Ua tele le fifi na wai. Lo luinga ua was heat up. Lo luinga ua faisi tele o le fifi na wai i le mta upu. Le lala ua fai ele tala noanga a proper discussion et discussai ma tala no le lei po lea le me te tau ona fai. Fa mai ua tele le fifina wai ona tū le lunga o Peteru. Peteru o ia leo le apostolo Yesu. Lea nā lue ave le tala le lei i le tangata nu ese mua lava. Talu ona saule nganga pa ia fio mai le nganga pa ia. Le nalu le aingo Cornelio le mtaupu sifulu. Tu leo Peteru lunga whaalongo atu le mtaupu. E whai asina matuia le mtaupu. It's a serious problem, matter. It's a serious matter. E taunga tala noa. E tauna tu Peteru e whai san tala. E tusa male mele na wala awai o ia le atua e alu tangata onu ese. Ile aingo Cornelio. E ave iai te talo ima ave iai le upo le tala le lei. O le wha o le tanga. Ma papatiso ai i la tau le nganga pa ia o tu e le nganga pa ia inu ese tula lunga Petelu fa mai o usoe o tau loa ua levo na fili e le atua so tātou la tau tala ia te whatau ia te o levo na fili e le atua so tātou ai o ia longona mai e tangata onu ese le upu o le tala le lei i loo nei ngutu ma la tau talitonu ai i folinga ita pe folinga e faisi malosi o le tautala mai e Petelu i o pewa o so le tauloto ti ngā Petelu le mata upu ma le mele o whaalongo atu iai e te tau o na uina i tangata nu ese le peritome ma tausil tu la fono o na ftoa avea ile mtangata i uteia ma whao leina ma avea mtangata kerishano ma le whai upu e walu o le atua foi o le si la fia loto ua moli mau o ia i ate i lātou, i lona foa i atu o lea nganga pa ia i ate i lātou, o i lātou nu ese. Cornelio matangata nu ese. E pei foi o i tātou nei. No inga fai na mai e lea nganga o lea, na mai e lea tua lea nganga pa ia i tātou. O le fina ngalo foi o lea tua. God himself originate the flow of the Holy Spirit to the Gentile. O le tua na fina ngalo e whao, o fo i le nganga pa ia lea i tangata nu ese. E pei o tātou, e pei fo o tātou. Lo ringo le nganga pa ia mo tangata uma, e renga o tātou. Mai Petelu,
ua na le wha ese ina fo I tātou ma I lātou. I lona wha mamaina o lātou loto I le whātuatua. Now, Peter brought up the main factor. Le me sili ona tāua I le mea atolea, o le whātuatua. O le whātuatua e taua meo tonu inai le tangata. Whātuatua iai, whātuatua ia Keriso Iesu. Whamailo Petero. Tutusa le leia le tātou taunu unga le taua meo tonu ina, ma le maua o le wha o le tanga le atua. Ma le mea na whole mai. O lea, o le whātuatua. Whātuatua tātou, whātuatua nu ese, na maua le tātou. O le anganga pa I o le atua, ma le taua meo tonu ina, ma le wha mamaina. Whaipo se fulu whamai, o le nei se mea tātou te wha ono atuai I le atua. I lo o tau wha e atu, I ua o le au soo, le amo ua le la vā tau ave e o tātou ta mā, po o I tātou nei. O le matua matau tia o upo le apostolo. Mai le apostolo, ai se au le tātou wha e atu ai le nei a venga mamafa. How come we are going to put on this yoke upon the shoulders of the brethren? Ako ko ringe a venga I lunga ua o le au soo. Ave mai petelu. Sa le mawhaio na tau ave o tātou tama. Whamai sa lalupu, whamai na le lava vā, whamai na ua le la vā tau ave o tātou tama. Laluinga, e ofo ia mose ia ngonga le mwhengong tau a vele, kau kian man mafa man whaingtālu tu la fono. Le mwhaises. Whamai lea, e le mawhai fo e tātou. Le whamai e I. So mai tau ave o tātou tama, sa le mwhai ala tau, po o I tātou nei. E le mwhai fo e tātou na tau ave, maamo, I le nātu la fono. We can't. Ai pitai, whalonga whai busumatas, ai pitai, o tātou tā ofi, o le alofa tu noa, o le alii o Iesu Keriso whalongo, e whaaola ina ai I tātou whaapei o I la tou lava. The grace of God. Le alofa tu noa. Le umangtala noa paulo I le whātuatua. A lewa ia au maia le alofa tu noa. O le alofa tu noa. It's a merit that we can't deserve. We do not deserve the merit or the love or the goodness of God. That's grace. O le alofa le tua e le te tau o no tātou maua ina. Ai ua o tātou maua. Ona o le alofa o le tua. Na ngasala lava le tangata. Ngasala le tangata iuteia. Ngasala le tangata nu ese. Ai na alofa mai lava o le tua. That's grace. E li vai le tua ni leanga ng tangata. Ai na mai e le alofa il tangata ngasala. Ale fa mai le tua. Meta o le wha o leina luinga wala vea il tangata. Sa uni alu e whano mauti malu le afi e whavavau. A le alofa o le tua, lona grace lona alofa tu noa. Lea ua, whao lei nai le tangata. A whai o le alofa tu noa ua whao lei nai tato. Upu ia pau. E whapena fo I lato. They were also saved by grace. O le tu la fono mose. O se avenga lea e le aise tasi e mawhai o na tau aveina. The law of Moses, brothers, it is a burden that nobody needs to bear or can be able to bear any longer. Ne mwhengo e kau avea e zesi le avenga ma mawha lea. O le tu la fono mose. Aisa, a le utau nuu mai le mea fau. O pua la po, o le upula o le winga tonu le o le fina ngalo o Peteru, le fai launga mo mua o le fono le. O nu ese, e le mwheona whao leina, e le mwheona whao leina ai, I la tau, ai whaapea fo I uteia, I la, e le tula fono mose. Not only can Gentiles be saved without it, so can us Jews. We can't get saved
from the law of Moses. Only by grace. E tu tusa le leinu ese mai utei e le vaia Paulo, le vaia ana o apostolo mteitai, o le kalesia. Whaoleina umai la tau, ua na o le alofa tu noa o le atua na mawhai eo na tu, both Gentiles and Jews, without distinction. We are all saved by faith through grace. Ile alofa tu no le tua e whaolei ai tato. Olo no winga. E le o toi mana o mia le tu la fono mose. A o ke riso Yesu lea ua na whaafowina mea uma. Le winga ia upole Apostolo Peteru. Moses is no longer necessary. No longer need. Why? Because Christ, Jesus the Messiah, has made all things new. Fa'afaua Yesu mea uma. Fa'afaua Yesu, ma fa'asa'oloto Yesu, i tātou mai, i le amo le polonga, i le tulafono. Whamai lana whai upo suma le lua. Lana whai upo suma le lua. Whamai ua whaalolongo. Lana winga le upo le whaalolongo. Ua while mu. Peter caused a very, very tense silence at the moment. Very tense moment. Ua while mu. Ua makua ile ai masese koe pisa. Ale whamai. Ua whaalolongo means they were quiet, silence, and listen and pay attention to the words from God through his servants. Peter. Mai ua whaalolongo le o le to'atele umalava. Ma whaalongolongo mai yapa napa ma Paulo. E ese la le whaalolongo le anga iai. Ale ua turn mai lātou le lātou attention anga i leisi to rua le o tūlai. Next speakers, now Paul rose up and say something regarding the problem. Leo whailo atu e Paulo, whailo atu e Paulo ma pānapa, whailonga ma venga na whaia le atua, i mea o mana wheo ai le la malanga mua. O venga ma whailonga na, mea na la whaia le mana o le atua whamai, o whailonga, they are signs. They are signs. Whamai, o whailonga ia, e wha mao ni ai mea uma ua whailo i natu. E tusa o le lilingi atu e le atua o lona nganga pa ia malona alofa tu noa i tangata nu ese. So these guys walk in with signs, with evidence. Mea maka ukia nga whaia e le atua, lea mate moli mawatu, evidence nga wa ai ei mata o maua. Ele mata utia o wa venga na ma whaia. God used us to perform miracles, signs and wonders. And they are the evidence. They are evidence of the power of God, that God bestow his grace upon Gentiles. Wa avatu ele tualona lofa tu noa. His Holy Spirit has been poured out, not only us, but them. Pe ngā fwoi tangata nu ese. E ai mase ese senga o kākou makangaka ngu ese. Ia mataulela. Ale au lira ia tula i mai lispito. Le au forsai o lefa menkula ia mawhai a onga. Na te te mai ai la ua. Le ai mase whailonga o le lātou mata upu. Po le lātou mau. Po le lātou tali mai. They had nothing. No signs from God. Nothing at all. Lai mase mea. Lai mase mea e prove ai. Mai ese evidence e mai e.
affirm ai le mea le fai mai ai la tau o ka ngaka ia i ka kaungas a vea la tau mtangata i utaia peritome mo mai tau sil tatu tu la fono na vea lo la tau mtangata i utaia fuko a fao lai nai tau a miutonu se vai ele mkoa mino ia toi ngame lai ma se fai longa mai le tua fa maonia ia la tau mtau wala la le mea tau na fai dei se mea game over. Umar case. De aim se mea de tau na faya. Ai awane ngalo. Lele i tau tala le taitai o le kālesia o ai, o Iakopo. O Iakopo, o le uso leo Yesu le tatu tau o inai vai aso mwai atu. Le uso Yesu leo o taitai le kālesia. Le uso Yesu le sa le telitonu le ministry e Yesu le taimi. Na fai ele ngalo nga Yesu ai na telitonu ina ua maliu lo nauso toi tu manu malo ma toi fio atu le langi Power James Malosi James le ua ave ma teitai i tu tonu o le kalesia le fai pula sumal tolu ngai tau talai Iakopo fai pula sumal tolu ua uma atu ala upu ai upu a Paulo mbanapa fai lo atu le matau tio le atu le mele na la o ai matau tia o le atua le mele no mai ai mai Antiochanga i matau tia o le atua a le lau atu fai po sumal tu mai wa umala upu ona fai mai leo Iakopo ua whapea mai se mai le au soe whaalongo mai ai a tau ua tala ina mai e Simona i le ulua i sila o le atua inu ese e mawai le se nuu mo lona suafa o Simeona le ta o maina o Simona na ta o maina o Peteru lavalna Simona Peteru na fa nga mai ia lona second name na Simona a o Peteru lona real name pida lavalna leo tango ia Iakopo le te le kalesia toi fata ua mai le upu le na te utalai Peteru tama leo no to fa longo ia Peteru o te utalatu a wina o ia le tua whaonga o ia le tua ina ia aluatu e sa ili se nuu mo le tua. Matau tia, pe fe ki ngā o loko lau li ia ngā o whaalongo wha mai ngā alu pe te lue. Inu ese, ili whaleo Cornelio e amata ina sa ili se new nation for God. Alesa tātou whaalongo atu ia pe te lue. Ele whamtalanga Peteru. Ia, le fwina whaalongo i eila uli i ele whamtalanga i Peteru o mea umanaru al whalo Cornelio. Whailo atu ia i lātou, mai tātou. Le sila o le atua inu ese e maua mai ai se nuu mo lona suafa for his name. O le tāua o le mele wa tāua i e au mai le manatu o Peteru le na fai. Na manatu o Peteru ina ia whaata wa ina i le melea. O le atua, God originate. O le atua na wha ma ite ina. Na ma fuai o le atua, na ma fuai o na o walu. E le o se lotu, e le o se taitai, e le o lo loto na leina o walu. No, God sent me. Because he need another nation for his name. Mo lona suafa. O se sinu, onu ese. O fai atu Iakopo, ua tutusa le leile nei mea, ma upu o perfeta na vavalo ai. Na ele fai po suma le 5. Ia si mai elo Iakopo upu fa perfetanga ale perfeta o Amosa. Amosa e mtau po iwa lono fai po suma le tasi ma suma le lua. E loai o le atua o Israelu. O le atua o le lavea ina. God of Israel is a God of redeemer. Of redeem. Lord the Redeemer. O le lii po o le atua o Israelu. O ia na te lavea. Na te lavea ina
uma tu nuu mamalo e fina ngalo iai. Oe e wha atua ia Yesu Keriso lona alo. Mavala au i lona suafa. Ai se ufaita wina atunga le amosa lea le manino ai le amosa iwa. Le a whai o te sue i eila o tuspa ia, amosa iwa. A o lona whai upo suma le tasi, ma le sifuru ma le lua. Mai o le aso lea o te whaatua i le whale ie, po le whale apitanga o tā vita ua pau. O te pupuni i ana mea ua le petia. O ana mea foi ua solo o te ati na e ai. O te ati na e pei o na whai i o na poa na mua. Po suma lua. Ina ia whai mo la tau tofi o e ua tutoe o e toma nu ese. A toa manu uma nu ese. O e ua whai ngoina i loo ingoa o loo whetalai mai e Iova o le na te whaia le nei mea. O inge le whapito le alofa o le tua. E alofa fo i le tua inu ese. A o lea la ua mo quote pe si mai le taitai o le kalesia o Jacopo, James, i le aso lea. Ia le amosa le iwa lono whai upo sul tasi, whai upo sul ma le lua. Whai upo sul ma le lua ngai uwhapea. O nu uma, e toma manu uma. All the nations who are called by my name. O nu uma o e vala au i lo suafa. Lo inga u wha tua i le tua. Lo inga whai u wha tua nu ese. Lai ma u tua iai ona alu le tua e a mai ai sona nu. Ia e le whapea la e wha ngalo ai le nu o le tua o Israelu. Alu le tua e au mai nu ese ina ia whaatasia ma Israelu e whau ai lona malo po lona nu. I whea, i tu tonu o le kalesia. Langa o tu tonu o le kalesia. A Yesu Keriso le amatanga. Pauleo le mea mua, pauleo se mea ua mawhai ai ona o mai whaatasi, tangata nu ese, tangata elelea, ma tangata iuteia, po tangata Israelu e whapea mama. Pauleo se mea. This was the only institution or organization that was able to bring together the Gentiles and the people of God, and they dwell together and worship together. Ta pua ima, whai mea vatasi, same nation. Aisa, o le whale i o ta vita le ta umai e i. O le whale i o tā vita, ese le tā ua o le whale i o tā vita. Ea matauri e whale i o tā vita, po le tape nā kulo o tā vita. O le uwhata ua mai i, e le uwhata ua mai i, le tape nā kulo o mose. A wai lua tape ngā kulo i tutono o le tusipa ia. Mai, e fitu se furu ata usanga, o lai run le pe, lai whaita ulanga i le si tape nā kulo, le sai kipe ona i Samaria. A la fo i whaile tape nā kura o tā vita ia. I Jerusalema. Le whale i e po le tape nā kura o tā vita. Nai le mono whai ngā tupu. E whaisi umi o talama, whamatalanga mta upo lusu ma le tasi. Ia le ngata fwoi leo le mono whai ngā tupu mta upo suma le lima. Le lua no whai ngā tupu. Ia le ngata fwoi leo le lua Samuelu nai whamatalama iai le taimi o tape nā kura e lua. Ai ngai tau mai ei, si mai ei i, tau mai ei, wha mai e ao ina outu e whaatuina le whale i o tā vita ua malepe, po ua pa u. Amen. O le whale i e lau tā vita. O le ata leo le e ka le sia i le whenga inga fau. O le e ka le sia po se whaapoptonga ua whai e le tua e ma whai ei ona ia to e lavea ina ma to e fausia nu uma, tangata uma, e ala i le to e whaafowina o lātu o langa, whaamanuia i o lātu o langa, ave i ai le manuia e whaale nganga e le ngata i le tino a o le nganga, ai tasi le awala e maua i nu uma,
ina ua o lātou wala au le tua ma wha tua i a ke riso Yesu o le na whaia le wha o le tanga. O le whale ia lau tāwita. O le whale ie e se le tā ua tele. A o le whale ia o mose e tā ua tele foi. A wa o le whale ia o mose le na amata mai tutonu le tonga vao, fesifia i solo, le whale ia o mose le tonga vao le teimi na wha long te tai, ai na whai ua ele i whai ele i whai ina ua o tutonu o le nu o le tua le nu unu fulfulaina. Ele i whaatuine tutonu o Yerusalema i le amatanga. Ele ai, na ave i Samaria whaatua i le mea kau kipe ona. Whaatua i nā. Mo le whase lau tau sanga. Ia u tātou lo le tala, vai teimi ngā o whaamasino, vai teimi ngā o amata fo i mau ngā tupu, a o lo o whapenao na, o na iai le whale io po le tape nā kuro mose i nā, e mea ta o se loa, i Samaria. Vai teimi o le tangata o Eli, nau staulang sili ia po le whaamasino muli na umaloso o mai ia Samuelu le whaamasino muli. E na iei teimi na le mafau ai le lilo Eli maru ma ave le ato la au le tua, i tutonu le tape nā kuro. Ia le teimi foi leo o leo ue, mo lata ina tula i mai tangata leo saulo, ave matupu. E lue lio Eli ma ave le ato la au le tua. Ave i taua, whape manu maloa i o atu manuia ma i taua mua, manuia li taua lona lua ia a ua toa sale atua, ona ua lato le tausi e tusa ma lato whengainga ma ua, whaatitele ina le amio leanga. Whape ale ai o ama malo, mai pe ave lato la au. E moe leata, umatua wha tinga ina e Filistia, ave i Filistia le ato la au le tua. Mo se teimi umi. Ia, na e maua ele upu foi lele ma sen tatu whalongo i o ika poti, ringo ika poti walu ese atu le mamalu o le atua. Mai to tonu o le nu oisa, wa ave tangata nu ese le ato la au le atua. Ika poti means glory of God disappeared. Walu ese atu le mamalu o le atua. Ia, ona whaia i lava lea o tāpua inga mawhai ngā taulanga i le tāpe nā kuro leo mose i Samaria. E au noa ma se ato la au means wa leise ma malu o le tua. Walu ese le ma malu o le tua. Ave Filistia le ato la au o le tua ma tu tonu o le malu le lato tua o tā kono. Si whamtara tuale history lea langa ese le tā ua le whale i o tā vita. Aena paufa o ai ia tā kono i nā le atua o tangata Filistia le matau tia o le ato la au le tua, tonu o le malu o tangata i Astota, le ayo Astota. Ia, mai lo tangata Astota ave le ayo kata ua musu ai. Ia, no o mai mala, no o fo i mala i le nā fo i ayo Filistia o kata e tusa ma le ato la au le tua. Na umalo le fitu masina. O iei le ato la au le tua tu tonu lava a ai ese o Filistia. O tinga i nai le nu o Filistia i mala ese ono le ato la au le tua. To e whaafo i mai lo e Filistia le ato la au le tua. Au mai Israelu ia mai e ma mea lofa. Mai e whaape u mai to sa o la tua o tele mala ma mea. A mai e auro ma la to gift a mai whaatasi e ma le ato la au le tua. Ai a mai la le ato la o le tua. Ai pi o whaale ango i ai ia Samaria. Ma le nu o le tua. Ave le ai o Kiriata. Ia ona tu ai le whale o le tangata ngo ia apina tapu. Fitu se fulu tau sanga. Ila le fi whatau e la whamtalanga. Fitu se fulu tau sanga o iai le whale o le tangata le apina tapu. Ia whamaitala o le tangata e afa Israelu, afa nu ese le toto o le tangata le apina tapu. E ave tua, i uta le whaatoanga, e tua i le ato le mamalu le tua i nā. Wa vai e le ano tele o tangata Israelu, leu whaafo i male ato la au, e ave tua i ngai i uka le whama. I uka le whama. Fitu se fulu tau sanga o iei le ato la au le tua. Luatu
le teimi o Samuelu, lua se fulu tau sanga o le teimi o Samuelu, o la lava iai, whatamala Samuelu. Fa se fulu tau sanga le no fo inga Saulo, o la lava iai le ato la au tono le whala le tangata lea. Ia mara se fulu tau sanga o no fo inga Tavita. Ai o loa se la ngona ia Tavita. O te tau na maile ato la au le tua. Toe fa fo i maile ato la au le tua. Failo e Tavita le tape na kuro. O le tape na kuro la, po le fale i o Tavita. E le aini potu e faya. E sa o loto. Le alau o tau atu le mea, lea leo no fia mai le tau o le tape na kuro o Tavita, po le fale i o Tavita. O le ata o le eka le sia o le fea ngainga fou. E ese ma le mea la makauri, o kei minga. O la lawa e fai ngā tau langa ma fai ngā lotu o le au iutaia, au ia le au Israelu. I lunga i Samaria, ai le mamalu o le atua. Ta lava e o fai mea ma fai le atua, a o le aile ato la au le atua. Ai le wala tu Tavita a mai le ato la au le atua. E te taona ave ki poa. E tu oi tu tonu ina o le mea o lana na iai. A o le to ke Jesus la tu lo Tavita mai i Jerusalema. Tu lo tu tonu o le ata ma na ia la pa ba ai i le ato la au le tu ina wa mai. Ya. Na tatu te lo le talai na il tangata na oti ele a mainga wa. Fia ma siva ai tango pe ona tapu ele ngol tangata nganga sapoa ai e ale atola au maile a fo ele kariota na iai a ua ele te tauna ia ona toe fa fo ile a toe tuua i le fale o le tangata lena toe au maile o le atola au le tu au mailo a mai sao i te tonu o le fale i. I was just a tent au le fale i e sao loto e le eise politito le eise mea paia le eise mea e sirisiri o na paia lo luinga wa sao loto tangata e urufale tu tonu o le fale i o Tavita. O le whainga la lea na whai ei, whainga sao ninga, ma whainga tapua inga a Tavita i lona fale i e. Me lea le i ona tango a mosa si i mai le fale i o Tavita whai mai e te tau ona toe whaatū le fale i o Tavita. O le fale i o Tavita. O le ka le sia e tapua i sao loto. Ai whaitau ni iai le momorko nito e sfurma le ono e ngai iai le tofi e Tavita le au sa le vi e pepese, tofi e Tavita tangata e taina mea whaili ngai sau le salamo i se lau lima sfulu, tā na peri, tā ia momeo a fo i o sume palo tangtangi, ili foa ma tā le whaili, ma whai ia le tapua inga i tutonu o le whale ies, tapua i sao loto o Tavita. Tai fai tau iai. Tofi sa le vi taina me whaili, taina, salamo ngai se lau lima sfulu. Te le o le lisi o me whaili ngai whaalau mai e, o i ngana tusi mai e e fo e Tavita lana salamo le na, i to tonu o le whale o le atua. Fai tapua inga sa o loto, so se tangata e whaatanga ai, o wa o lunga le pito e lunga, e tasi a le tangata e mawheo na uru fale i eitu tonu, na o si taulanga fo i mawheo no o le mea paia, na o le o si taulanga sili e alu le mea sili o na paia, ai alu fale i o Tavita. Ai whaitau manino i ai. Sa o loto tangata e o atu i tu tonu ma tā puai sa o loto ai. Pa i atu i le mamalu o le atua. Wo atu tangata, wo ilo le leia tuale ta atia mai o le ato la au o le tua o le se potu e tui tua i le whali o Tavita. It was an open space, it was an open worship, it was in liberty and freedom. Anybody is allowed to come close and have a look, get closer to the ark of God, and praise and worship and offer sacrifice to God. That was David's tabernacle. Wala la na umi lo ye il vanga le o le tau o le mena le sa me wasi i mai ai. Sa me wasi i mai ai. E Jakopo le fale i o Tavita i lana tautalanga po lana launga. Fa longo le lau to e foi tauina. Fa mai ama vai nei mea.
ona auto e fo'i atu lea. O upu ia leo whai e Iakopo a upuna perofeta ma valo ia e Ioelu, e valo ia e Ioelu le ekalesia. Po le mea leo le atupu se teimi iluma. Leo tupu o lea, le whale i o Tavita leo toi whatu. Rebuild matangata. Rebuild manuu mamalo sa to i lalo no le angasala ma le polongai tu la fono ma mea uma. Leo toe whaafou po o te peon tātou tala noa o i le vaenga lea, e loai, o lea tua, o ia o lea tua na te lavea ina so se tangata e whaatua tua. Lord the Redeemer, He can redeem, and He can revive, and He can rebuild. Toe whaatua le whale o Tavita o lea, toe whaatua le whenga fo o lea, o le ekalesia Jesu Keriso. Ea, e ulu i eitu tonu le iuteia, e laku ele ngaka mai le porkiko ele mwhaingaru kongo e peo le melang whailunga se loa, e ulu i eitu tonu le iuteia, e ulu i eitu tonu nu ese, e waku ele poloka mai le mea pa ia aisea nga o whaitau langa nga o ia i le melenga whailunga i Samaria, a le ale mele o iai, wale i fo ise mea pa ia eitu tonu o le whale o Tavita, ua ta atia, ta alae mai le atola au le tua wa toe fo'i mai le mamalu le tua. Ale mele fai lunga e fai ai i ka poti. Fai au le se mamalu le tua. Ese le fai ngta al meo le. Ole mtua toa anga e fau le lotu matango fie. Le utala no ya tau le fo utala no atu ya toe. Lau sunga al whawhengainga. Ma neia mea uma. Ai ale aile ma malu o le tua. Wa mau mea uma. Wa mau le maa ngai o le falsa. Ma i mau le maa neia o le whaili. Ma i mau le maa neia o te unga ma tō ninga. Ma i mau mea uma. Ma i mau le lisi. Ma i mau le taimi. Pe a fai ngā taulanga. Pe o le mele tupu i lunga i kepoa. Fai ngā taulanga. Fai tāpua inga. E o e tāpua i le tua le malumaru. A ua le ai le mamalu le tua. But the presence of God is not there. The presence of God is disappeared. Aisea, kelele a piu se tangata Israelu. Telele whao ngā le whaalea o ngā e tangata Israelu o le mamalu, le atola au le. Iwa i o i taua. I taua o mahamo i ai. Kalua le pala ai. Ai ana wape, whaatua tua i le tua. Tu pea le mamalu o le tua. Lango i le mamalu o le tua. Tu pea le mamalu o le tua i lona nofo ali. I le mele ua whai i ke po i tono Samaria. Tu i pea. Ai o e tau e o ma le tua. Whaatua tua i le tua. Sau fo i saulo ia, o le mea lava nana iai. Sau repeat atu le mea se Samuelu. Ai ana le o atu i a Tavita. E ui lava na whaisina umi fo i ona whaatalitali Tavita ia. Ai sa e pe amale se fulu tausanga. Pe sili le titi atu le umi o whai Tavita matupu. Airi au mai lava le atola au le tua i se meti tau na tuu ai. La lava e tuu i le whaatoanga i le whale o le stangata. For 70 years. Fiku se fulka usanga o whaiwhai ngā loku ele o iei le tua. God wasn't there. Hey. E se le tāua. Whafo voi le lela o whai tauina. Whai ua sumal fitu mai ina ia sa ili lela o toi whai tauina mal whai ua suma leono langa e se le tāua. O le tāte le lotu tutono le lotu ngā amata mai le aso le Pentekoso. O le ata atoa. O le whale i o Tavita o toi whatu. Le lotu ngā amata mai le temi o le nganga pa ia o le atua. Po le ala vai ngō kako uloku ia u whai temi nge. Keilo o tātou uma o tangata lotu Pentekoso pe au. Tangata whatu o tua i le tua. Tātou uma o tangata lotu Pentekoso. Pe a whai
e te whātua i le atua. Nanga kako amaka uma mai a i le aso o le Pentekoso. Ia, o whai ngoa o tātou lotu, whai ngoa o tātou e kālesia me uma. I ngā kako amaka mai ai. O le tae ao sili le nā, o na tā ua le kālesia. O le tae ao o le Pentekoso. Tae ao ngā e tae ao whaatasi e tātou pe a whai e leise tae ao lau lotu. Tātou tae ao whaatasi uma i le aso o le Pentekoso, tae ao o le Pentekoso, tae ao nā whio e whai le nganga paia. Lango i nganga mata mai e ila, le whale i e leo koe whaku, whale i e ngapa u, a leo toi whatu mai la, e le whatu mai ngi potu se tolu, e whai ku la fongo masai se tia i tangata lo lotu. Wale si ngā mea wa kele ko kongo o loku, so le kele o ku la fongo. Wa whai regulation me wape ngā, ia, e te tau au na whai constitution ma me wape ngā, ono o atu nuu o lo tātou i e te tau na whai me wape ngā. Ai awangi i boundinga, awangi i sai se tia, tātou whai ngā lotu. I tū la fono ma me whatu la fono ma me sai se tia ai le tāpua i sao loto o tangata. Le fo e tala noa lo whai whiau i a tau. Au se lui nā mō tātou pēr fo e whaafonga mai a oe se whai whiau. Mana o mia e tangata le sao loto. Mga o mia e tangata leo mai tāpua i a la sao loto. E leo mai a e wha atu i sao ngā kupe. E leo mai e wha aku i me wha kula fongo. E leo mai a e wha atu i le sawa. Ia sao loto tangata. At the same time, we have to do our ministry. Feed them with the word of God. When it comes to rebuking, o le teimi o ai ei pe a leu stai ma se whaile ngā luenga. But I'm talking about the liberty, the freedom, e sao loto ai tangata i le tu. Mana o mie tangata leo e tā puai sao loto. Ok, lois ngā kau wha aku pe a kupung whaalaulawe. Pe a tupungi maliu tonu e kālesia. Pe a tupungi whaalaulawe i tonu o nuu mainga. Aisa. Asa sau o tual tu la fono i alua tuala ve uma tuanga i ungali i ngai fto ata wa mata ainga. Ai mana o mia le sao loto. Na o mia le sao loto. E o fo i le mamafa. Fai pesa utala i le mamafa wa le si le me fa atua isi e ka le si amana isi ainga. Le mamafa o le anga nuu o tātou pasamo. Me moia. Ai e se le matanga o fio le tātou anga nuu. Pe a fai e loa na toi teu ina ia. Ma fai o na e se le avenga mamafa le iai. Pi e wha atu ai tangata e se mea o le atupu mai. Pi o se ngaru lolo o le a fotu mai pe a sau se wha alawe. Eisa e matua i mawhatia ia a inga. Ma e kālesia me uma whapena. O no lea. Whaia si mamafa o le tātou nganu pe a o le loloto. A e se le whai ngofio o le tātou nganu. Wa mātou fo il mātou e kālesia. E whai fo il nganu. Ai whai ma le poto. E whai ma le alofa. Pe nāla le mea lea e tau tu watu le avenga la uli ia i nai tangata nu ese. Ai whai mai ia Jakopo. Ai whai mai ia Pānapa ma Paulo. Ai whai mai Petelu. Sole. Ele i mawhai ngā vea e ka māo ka kou mai le amtanga mai a Mose. Ele i mawhai. Ele i mawhai ngā lātu tau vea our grandfather, our grandfather, our grandpa, our grandma, our patriarch, our matriarch. We're not able to carry this yoke on their shoulders. Even us today. Upunga Petelu, e o ia kako ia songei, e le o mawhaiungo kako, a vea le mamafa o le mea. It's too heavy. Ala mawhaiung kako whae aku i ngai o kako uso, o le fio mai ko kongo le loko. A wae, pea no whai atu, e sere mali, kuso o le whesilia e matila i le mta upu lea. I ngā usaulu malanga lea, mai le mta upu, i kongo Jerusalema.
Whaatali atu ele ekalesia mto ina tala noa mta upu. Ole fisili ya matila tila i. E whaatanga tangata nu ese i tono le lotu. E whaatanga tangata le auli, e whaatanga le au le peli to meine i tono le ekalesia. Ole fisili nga, ole fisili tonu nga fisili ai, e ele mta upu ato le na o mai ele sa vali la ulia fia mosita. E whaatanga ngai tangata nu ese i tonu o le tatu ekalesia. Ia ale curioso mai se o li e mai. Le ai, pericome. Sesi wa bonku i ele venga nga, ale kari ele venga nga, ia. Ele ai. Makau sirkula, me lua mei fa mai, peli tome e ave ai o tau mai utaia, ma tausi le tula fono. Ona fto a whaola inaile o tau, tau a mea tunuina, mao mai e loi kukongo lolo. E halanga whaiatura o fisiri lea. Whaamala mātu le fisili ai whaautu ele mea atua le alana whaiatu le. Wa ana whaapea la e whaapea mai e le te tau. E te tau au na peritome. Peanga whaapea le talia sa vali, e te tau au na peritome. Te tau au na tausiltu la whono to a whaatanga ele tono lo. Ana whaapea la ele tali le leia mai e tai le. O lona winga. E tau atu lo le mele le to tele uistangata. Ole mele, these are the condition. Listen, you have to circumcise. All your boys, all your family has to comply to the law of Moses. Tausil tu ke lolal me kupuisnga ka ngues wape oia. Silialale. Fai le mele ka ko ke mi. Au ka ke o wala ka ke o le lokunga. Ma ngai ala ka ko ngofu ma ngai ale. E o le aso saka ngaka, ia mai kako whai kako paki. Lo inga o ngofo mo tutuli tangata mai le lofa tuno le tu. Ile matu ia o le keisi le ana. Ona e mafua mai i mo meo o onga se se. Ma le uli ia no i Antioka e ave lam taupu. Ele i awina e to i ina. Sara le lau whai tau atuang tatu whaalo. Ele i nobody sent them from Jerusalem, from the mother church. Leise sina win, ngawala tau. Ai wa loto vale. Ile wha longo atu le kalesia le ana wha nau, le kalesia lau Antioka. Mo dominate e tangata nu ese. Ma ua wha o ngā tangata nu ese ile leadership, ma mea oma, ma ua matautia mea ua whai e tangata nu ese. O soe lo le loto le anga leng tatu tal noel vaso le tene. Jealous, arise in their spirit, and they went. Na o lea, o tu lo fai lea o onga lea, tope lea o onga lea mangue le i o mai lea uri lao ka la, o i o paulo mpana. Fo i mai malanga wa amatonga influence, bad influence ngā te tonu le kalesia. I lea, ia si manatu lai ngai tangata nu ese tonu Antioka le kalesia. Talo fai na i tangata nu ese. Mo mono tua le neia o onga i o latou loto. Mo mono tua le nei whaatei atu, mo tu watu le nei mea whainga tā. A le peritome o tau, au tu le tau sia tu la fono. E le tauno o tau iei tono o le kalesia. Whai mo mōre mea leo na whaatanga i le o tau le mea nātou te mana oi. Ala o nau mai tangata e fio mai tu tono le kalesia. Amen. Mai le lusu malua. Ona le leia i lea i le au apostolo matoe ina. Whaalongo le mānei o le unga o le mataupu. Ona le leia i lea i le au apostolo matoe ina a toa male e kalesia uma. E fili ma awina atu i Antioka whaatasi ma Paulo ma Pānapa. Ni o la tu tangata o Yuta e ngoi a Pasapa a toa masila o tangata ua tā ua i le auso. Ua tusi atu nei upu i ave i la tau o lo a lolo fatu la ua apostolo mto ina a toa male. Auso i le auso i tangata unu ese o i Antioka, ma Suria,
makilikia, le la ua maule unga fono, le la toe fo I paulo mapanapa, ma le au malanga, a le fai mai le fai unga matango fia le kale, o le tai. E o I pea mani tangata e witnessinga ma faa maonia le fai unga lea, ia uangi ko aku fuko e pisa o Antioka. Mai sent back these people, plus send them with witnesses, few witnesses, so that they can confirm the issue, the agreement, the outcome of our discussion. Oh, e o im tangata e wha maonia. Ne te o atu lau, ia ma ese le maa ngai ole taupu. Ma i ole melen fa ese a. Ngi ki o ako e ka kongu loku lai o. Pa pe ki o mai lau ri ia sui le mea ai. Ai, ma nei a le o ala o im tangata e wha maonia, le wha I unga mai le ka le sia au tu. Amen. Mai lusu malfa, ua mātou wha longo atu. Ua wha tupuina lo o tau atu atu vale inisi, o e no atu sa ia te I mātou, ia lātou upu, ma lātou whaalilu ese o tau loto, ua whape atu, ia perito meina o tau ma ia tausi le tū la whono mātou te le I poloa ia tuai vai ai, le au li ia whaia o ngai anga o whaaleanga le, whaia o nga seo, le o manino mai e le whamatalanga lea. Mai o tau loa foi, o le au li ia nao atu I o, lea nao atu I nei ai mātou, ma o atu le o onga le ia te o tau, mātou te lei a watuina ia I lātou le nāmata upu. We did not send them with that decree. Mātou te le watua ngā polo inga. O le mea lea, ua le leia ia te I mātou nei, ua wha poto ma le loto ngatasi e fili ma a awina atu ia te o tau tangata wha atasi ma o mātou so pele o pānapa ma paulo o tangata ia ua tu la fo ina ola ua ola ona o le suafa o lo tātou alii o Yesu Keriso le māna ia o le tali salo le to ino Jakopo le ae sa unoa I o ia o le teitau le kalisia. O le mele o mātou au atuai ia iuta masila au li ia leo e whai ma wha maoninga. La te tau atu fo ia la ua upu ia lava mea means they will confirm the words, the outcome of this meeting. Wha maonia me uma. Awa ua le leile anganga pa ia mai mātou nei. Ia le wha e atu se a venga ia te utou. Wai utou? Nunu ese ngai tu tonu le kale si Antioka. Na o nei mea e te tau. Paula ia condition. Ia wha mamao o tau I mea fasia mo tupua. Ma le toto. Ma mea titina. Ma mea ma le whaitaanga. A whai tau te tau mamao ma nei mea e le lei ei o tau. I o tau manuia. Mai. Pau ia condition, pau ia mea, rese mai le mulilua, rese mai le whapa ia ina ma le ola mama, ma nei le fautuanga, ma ngai ngai mea ia. Whalatu e mar whaamnianga, nu ese ngai tono le kare si Antioka, ia o tō manuia. Ma le tō sfuru, o tu inatu I la tō e o, now they went back, o na o atu leo I la tō I Antioka, ua whapotu mai fo I la tō le motu o tangata, ua tu ai le tusi, ua lātou whaitawina o na oli leo I lātou o na ole wha mā whanawhananga. It was a good news to the church in Antioch. It's a comfort for them. It's an encouragement for them. It's a blessings for them. The letter, the decree that is coming as an answer for the issue, for the problem. So, bouma. Waila ia leo tosu malua. O yuta fo I masila awa o perfeta ila ua la wha ma whanatu ma wha ma losi atu ili auso I upuetele. Ua la whai po ai o na tuina lea o ila ua ele auso ia o malemanuia ili au apostolo.
a ua le lei ia sila e nofo ai pea. Lo inga lea ua, o tau nuu le malanga o tue fo i whamaile o le tosuma lima, o Paulo fo i mapanapa, ua no nofo i la ua i Antioka, ma isi fo i e to tele, o mafolo fola atu, lea fionga a lea li. Lo ringa nga o yuta le na tue fo i o le to orua le nau, ai whame ufia nofo ai pea, ia sila i tu tonu le kalesia, ai eile mea ua leo na fia nofo sila i tu tonu o le kalesia Antioka isa tau fia le atua. Nanga ele mele la tupu, o le mele la tupu. Leo le aho ma Paulo. Na ua soile le tue fia fo i le li Jerusalema pe tue fia fo i anga i sisi mea e alui ai a u fia nofo sila i tu tonu le kalesia Antioka. Saunia le atua le loto o sila langa o lan. O le au malanga le a Paulo le uta pena. O sila. A whalongo le ele mele la tupu. Ua mawai si aso. O na whai atu leo Paulo i a panapa. Le lau whai atu Paulo i lana au malanga mua. Panapa. Soli. Se ua tauntato yo. Whamai nā tā fo i atuia. Tā si atu i o tā uso. I ai uma lava sa tā la i aile a fionga le li. Po whape whea mai la tau. Whamai Paulo. Soli. Ia ua lava lea malolo. Let's go for the second journey. Kako yo mo le malanga lo na lua. Na whalongo la. A ua loto panapa i a lato wo mai yoane o le ua ingo ya mariko. E whai atu la alto ina i le suita i tai malanga. So le, iau kaum kako yo asi kare sing whatutu. Ia mga yuso lae po whape whea mai. A whai mai panapa. Se whamanmorelo sunga Paulo te te malanga. Ok, mga o kakio ma ave so ok. Sa amtoi ave mariko. Yone mariko. Whalongo la. A ua manatu Paulo. E le te tau ona la tō wō ma le nā lu ese ya te ila ua i pafulia. E serious a mea to ina. Ne ai mase awa no na tua i e Paulo to i sau. E momo le tangata palai. Tangata matawhiwhi. Mai ma ua le o ma ila ua i le ngā ruenga. Tō luiva ona ti ngā tele leo loto. E fōringa mai i le melea. I was a little bit problem here, a little bit friction, little bit disagreement. Tele lopo le ale ke le o le whawhika auri. Ewa mai, o ki ngā loko la uri ia, alono winga. Ngā kau iei singa whi ngā ule kiki. Whamai lea. Ona ti ngā tele leo loto, ua tea ese ai i la ua. Ona la o leo pa napa mama reko ua fōla watu i kūperu. Makauria fo i kūperu. O kūperu o le nuu lea o pa napa. O kūperu foi. O le nuu lea. O le ainga ta mā. O le li lea. O Ioane Mareko. Leng tātou tala no ai. Il vason tende. Le utoe o ia i. Toe o sa o ai le mea na ola e ai masani ai. E unai tala lei. Mana ia. E le ingata i nāle. E le ngā ruenga la uli ia. Na uma mo atu fo isi ai. E whalongo la. Ua filifili e Paulo. Ia sila. Malu atu. Ua tui na atu ia ele auso i le alofa tu no le atua. Ua ui ane o ia i Suria. O le au malanga lea. Paulo masila. A mata i Suria, Kilikia, ua wha ma losi i e kalesia. Le la was split. Yeah, it sounds like a serious problem. Ai ke lo ele o se problem, ele o se mea makuyake. Ai sa. Te lo whainga le tua e se matautia. Pe fōringa mas whawhitauri. A ua maangai ai le tala le lei o le malo le tua. Wa halu ai le si vaenga le spiko kala ile fina ngano le tua masi la uso ya e o le si avuri ya le spiko wa ngale taimi ngai lo le ofakasi ya ala ile singa luenga la fi fa le tua ile si vaenga tala tu tato leina ise si fi vala mai so fina ngalo me so sili tolu fitu ta silima i tolu tato numero ya a ole ta upu suma le lima na ile mata upu ile debate ia po le talanoanga
le na whaautu i aile mta upulea. E sa ili ai, pe tatau ona whaofi mai nai tangata nu ese tonu le kalesia, pe tauno la tu whaia le nei mea, tu la fono me umana mana na o whae e atu ai, ia ne avenga i nai tangata nu ese, ia po le ase unga, po le ase tulanga e o iai le unga o le fono, le ala umun tatu whalongolongo iai, ia e whatalofa tu tatu ala umumua, talofa. Oi le sau noa, paman mot? Fai. Oi? Fai. Oi? Ja. Oi le sau noa? Fai. Fai? Ja, sau noa malo fai, malo la vai. Ja, Jolus? Ai ma ta wala fia. Leo tele mai fai whamal mole a tau le longa atu oi. Ki lalo le kio. Ja. Ja, patalofa tu lista tu lau, talofa? Talofa poni. Talofa. Antonina? Ja. Ua tali au te talo. Ua whaisi lewa ta huto e whalonga tu lau si fonga. A mai o tina? O le manu ia whaftai ua a te ole lua maasina ma. Ia. Pai atu e tolu. Ai sa e malanga. Whale mai wa ai Ui, tama talo ta fai. tau fi ai. Ia, sau no mai loa. Whaftai mo le mata upu nei tula le fia. Fiu toi whalongolonga tu ho le mata upu. E vi iane atua e selmana ia ko le mata upu fia ngai nei tula le fia fi pe wa misi a te ole si vaenga. E le au ai tatu kalami. Ia le foto ia matang. Lango atu lau por kalami. Ia le li. A lo la ver fa ma lo si. Ia fionga le atua. Ia mena na mara au atu ia lango atu la ver por kalami. Ai manu ia tere la ver a fia lo fa tu mo oe. Ia lo fa foi mo oe. Toi fela ile vai aso. Ia fase fu Antonina. Fase fua. Fase fua. Fatalo fa lista tu lau. Talof? 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 Ai si fua. Ia. Eu tô mo bela no fai. Ia, fai sau no mai lo. Ole si vai no le sumo no. Ta tu sumo lima. Ia. Ole ko te mai. Lo ku fai ati o o ano le vato abi. O ta ko na o i ta ko nei. Esa fa ma me la sumo la. Le fa tau kila. Wow. O fatenton i da o le apolo i le palina o le mamo e come. Ia. I tala ia tala lina. Tu kua e lunga lo si fonga fai fa mali muli. Ia, le sa sa mamo ko fea. Ua le ma fai o na tau ave tatu e tangatal tu la ko. Ia. O le winga la sa mo wa. O le o ngal tu la ko. O leo te tala noa atu e tusa male mele, whai mai ele, tātou mtau, ne tuspia, e upua paulo, a Peteru ilana launga. Nei mō mai. A whai mō fia iona mana malama, tangata i au, le whai ele ki naunga i ma paulo. Ioi, wale whai mai i, wai whai pusi fulu. O le tali e Petelu i le auli ia, le au wharsa i uena whai mai e ave i ei ia, le peritome, taun peritome nai tangata nu ese, ma tau sa tula fono. Whai mai tali e Petelu whai mai, o le nei sa le mea tau te wha ono atua i le tua i lo o tau wha e atu, i ua o le au soo, le amo ua le la vātau ave e o tātou tamā, le whatau tula fono, po o i tātou nei, ringe le i whai fo e le au ngātu pulanga Petelu. O le lui la le tali atu e tusa ma le manatu lea. Te tauna peritome tangata nu ese ono mai le tonu. Ia matausi tu la fo. A fai. Le winga na se fa mama o se winga fa fa mo ie i nei ia au le tau si tu la gono. A ia te tana lea noa. Ia. Mo matai o nu ese. Ia. Nalna. Ia awani a vea i eile la tō whainga lewa pe te tauona peritome. Ia ma tausil tu la fono mo se ona vea ile o la tō matangata e whatanga i tonu le lutu o le kalesia. Ne pe o upu ia pa o le mele o le sau i le afo i le whaitaunga. Ia wai o winga vo ia o te whaalongo o soi ko kalama pi tau e se kuile a minga i stanga tō mta upuani. Ia. Pa pe o tu la fono i
ai pe le nga venga fa fa mo pie ko i so la ngona tau la ngona mai vai nga ya o se au tau fa mai tanga so ia te di tu la kono pe o le na tonua o ia le tau si tu la kono ai ta ia le o mai tanga tonu ese ya ko ila le sa ya te lia le me fou le usau mai isu de lo fituno wa se ya na le pina o ya o le atene o tu mau tu la kono e ui na sau i su o le o sta lai vai ngol tu la kono ya i vola le ala o ngale polo tanga o la la tau si tu la kono o pai mano tanga o pio mai tala le ya e o ala e wa sa o le fa me mo le na es pa ma mai e te no mo se sa le mo e mo se mo na tanga te na mai te mo tau avel si la kono to ale mfaia o morkele After fai, mara yelo fina ngano le fiafi, ya ai si tu atu la no mo fa tele lava. Ya ai to fila foi ka plesa. Ya. Pa talo fa lista tu la, talofa. Ah, bali. Oi. Al check. Ya, sa no mai. Amai oi. Ya, mai. Mangu ya lava. Mu ya fa tai. Hey. Ya, balo fa kai. Ka ko proclamer yet. Ya. Check. Yeah. Ya. Ba. Sao no mai? Não le. Ko kala me yes. Na ia de. Ko so nga mai le last week. Ya. Ia le. Ile la unha pe ke runga. Oyo, pe ke ro paulo ia nga. Ya, mo ya ko le so isu. Yo me de Kenya, ya veo maero o me poni. E sole Yesu ya o pe sa ya e ke e ngau ya Yesu ya o le o ko mo mau nga o ko ku ora me Yesu ya na tau tia le turn around e o fai mo tai tai o le lo ka lo ko Jerusalem yo Jerusalem ka yo mer ke ni mai poni do fa Mangi ko o ka o ko ki ko fa long ai ma ko fa long ki die pe mai ka ko fa so ni sia ta tai ai so fa so mai ma o ke ko so ni sia o le lava tau foi emo mo ya le la umar kai o le leite fa te le lava mala mai ai to fila ya ma via lo foi mai le vai aso nge vai aso ya fa talo fa lista tu la talo fa oi le sa no tui oi talo fa tui ya sa no mai ya oi ya ke no ko no na mo ya pasta ya e fuai ya pasta le vai ngane yo e foi dei Antioquia oi o Paulo pana Como apuna yo joka oida ye. Ile fo mai le o le malanga fa missionary po le fo ia kule mai Jerusalem. Le wa kule no ko inga wa nga mo i joka ki oida ye o joka. Mai ia okay awa fo i o le malanga le na mai Jerusalem. Le la tali tu il melenga umalo le fono. A o la lava e ngungulu ale ka le sia le tonu Antioquia walanga o la ile fa fitau le nga le tutuli mai Paulo ma pa na pa o mai le mata upu ile e ka le sia autu e ma tau le le ka le sia le Antioquia o la lava iai a o la e tau ye le tulanga fo le o ye se tulanga mautu ma popolanga o la fe se ai tanga te le o nga se le uli nga tu mo mua Oi na tanga de ngomo. Oi ya, ola vanga mombonga. Ole na tau nu o vanga ngoku i Jerusalem. Ai atu la ulilia. O atu faile la o onga. E te tau i tangata nu ese. Ona peritome mua. Ia matau siltu la fono mose. Ia ona whaola i nai lea pe ta ua mio tunuina. Lea la tau nu uman malanga Paulo ma pa napa wha missionary mua.
le na pe ono masina no ile malanga le ale la uto foi mai la o la wa matanga alu ia o nga lauli ia o ka ngulu ele ka le sia pasta fa mon bonde ngi ki wo pa ai lo ko mo ko i paulo mpa nga po i ka ta de o ignacio sin ignacio anti o ia de ta suia de ngore ka di ta mo wedding ngore ka di okay o te lole a matanga le na ia mate le te mile o le umsalo pe tu e masalo po o lua tau sanga talunga a matale ka le sia i Antioch e fu le malanga le ala uli ile na o mal te minga a matai na fa vai masalo le ole amatanga ia e fo i nana i tanga tana amateina wa i tanga tana amateina ia tanga tanu ese ngala tu amateina wa nga ra ko ia nga ka de ke nga si o Antioch nga si o Antioch Mai tonga la mai si fia. Ia. O que nasceu si. Ia na nenga mo wedding o le karisi. Ia. Na. Que nasceu se tasile o tama le karisi la mtanga. Ia. Ia. Na. Beta abi como le. Con sin puede y no más fanga de yo. Ia. Na. O kana ingo le ko mo long singa lo nya ni e le ngal tonga si vai nga wo de wa su ka ki kilo ka ke wa no ko i ngo mo YouTube mai ngo me umba ya kana ngo de karisi ma ya ni que si ha ko ma ka wo i dauso suena pasta ma e ngal pa wa si me vo de faith without work or ka de ya chao whatever my faith alone e ma ko de la o e vai ka ko e ka le si o mai ngi especially Samoan people la ale ina venga de nge ka le ki ku wa nga de ko mai ko si ko ale ngo mga duena e mate ya ala nga ka ko la fa fer nga no fa yesu ngo kuruse ba ta sai long kingo ko viola o ngo la be ngo la nga ye ngi ya ko mai mo me fa pena faith without work is faith plus work. It's in vain. Malo tuing pa. Mangin po klan pasta ya ola upa so akula. Tai so so ni mai. Tu felo foi leva ya soltato por clam tui. Yo para ngolong ko. Ya, alo fatu. La wo ma de ke mo ki suma se da ke ku yo ke no fi fa no ho tapato. Tai ya. Alo fatu. God bless. Mātou te whaftai le tua i lo wangalelei, no lofau. Te tai mai ma whau mai na fōle mātou polkrame le fiafi il manuia. Ai mātou tunatu i atoe. E whapenao na whao o lau upu i o mātou loto. O ani o onga ani me tā ua mao ngai o mātou o langa whalengang. Ia mātou whaia ma whao ngai na wha manuia. Si o mātou tunu, wha manuia le tua. E nei vai tau le vivela e mesi fōle whai unga le tau sanga pui leo lo o tunu. So se me ia ia mai se feo ai lunga o tele familia mai le fiafi ia to e felo ai foi vai as fo te tai te lo matu ola vi ia o e su lo matu li mo lo matu faolo matu talo tuai amen ia sa mol tato por clamela le fiafi e fa mo ia o le tato to e felo ai foi il tato por clame e le vai so fo no mo lava il coco tato su tolta la il coco o calma nei o le la porto e manongi ia wala umalta telefoni ia pe a faiete mana mia se coco e fai il coco laisa male inguingu pen coco ia vi le tua ma nei vai tau le vela ai el fama mo ia le tato to e fita pai fo i le vai so fo e le lofo le tua ai mo le temi lei ora to ona lei poni fono ti fa so i foia God bless you all.